Hola. Ugrand me out. Grand Mnandi bijam. Yeah, sure. Sesilendile ke promise siswile isikhalo sakhe yabona. Uthi ufuna ukubuyela ekhaya. Yeah, sure. Why uze uzubhalele ishow ukuthi izokunceda wena awukhona uzibuyelele ekhaya. Manje angeke ngikwazi ukuzibuyelele ekhaya ngoba yazi kufuneka abantunyana bangathi bazokhulumela ngoba nami sengishintshile vele impilo yami sengishelile nasenhlizweni ukuthini ukuthi ngeke ngisavurvaya ngithola ngifuna ukuphila life nje grand nje normal yangithola asibambe khona lapho ngiyakuza ukukhuluma ngevurvaya njalo ukuthi into ekuvayisile ejardini boba vurvaya obviously ngifika ngeenkathi zami yangithola yazi siningi banokungikhomba khona inkazini yami nje unokuthatha izinto nebhimi baze bese babuye bathi awukhenete uthathe lezi zinto uyabona namanje siningi phuma recently nyana phuma kenzekala ukuthi ngilibele ngingasaphulumi endlini bakubukwe bathi kulahleka amaringi yasibuza ukuthi kanjani baza bangilanda la stars bangilwisa aze ngakhawatheka kanti thathele ikhazini lami ngithayiphi enze ngamabomi yazi ngisiwazi ukuthi hayi loyana ngithola so manje na yenza izinto bese planta wena ngoba uyangazi obvious endlini bazobheka mina ngoba yimi intwana ilasibonda kule lami ngathi phuma endlini bonke mara bona sibambela wena bro yabona abantu ababhaya mina belo kungishashaya yabona nje wanda uyikhuluma ngakhona kanje ngize me convince sisafika kini kanti sithola the other side bese sithola the other side of the story kanti akukho njalo ngishashaya angivayise yiyo lento le akwazi uJojo eJardini hayi next ngibangizela mfethu ngoma ngikhume ngisifanda ngaphandle ukuthi ngikwazi usuhlunga ngoma ngikwazi usuhlunga ngaphandle le ndaba le yamarini yaphuma ngikhomba ngayo unyoshaya mfethu ngimvuku mfethu ngaze ngadupa for into engayicabi basuka into mfethu ngaze ngelemala mfethu so manje into exoshe ejardini yini baxoshile uRusvayela bese ngivaye mfethu manje senginesikhathi ngihlala la estradini manje yabo unesikhathi singakanani nje uhlala la estradini ngiyala la estradini na uma 4 to 5 years ngihlala la estradini nangapho uyabona ukuthi ngikhawathekile ngiyabona ukhawathekile iqale kanjani le ngokhawathe umphakathi kwenzakaleni mbezu lento le ibone kanje wesilondanyana sincane ngithola prom yazi nisinokuluma nyana ngesinwa yazi umona ukunoya into uzumnandi ngithola ngilibele ngesinwa la ngaphakathi silibele scratch ubuvu la ngaphakathi ngithola linyewo lapho uvuka la bafruit yazi ngithaya izoba cream ngithola siningi yazini ibhoboke lento leyana sicwela amanzi ngaphakathi amabhoboka lento leyana kuphuma ubuvu nekuyashisa mangihamba like ngimela ukuchitheka lobuvu ngishifta nyali salimbukane yazi abantu ngapha abanye bayazi wena Kennedy wena kimi wasaqala ne treatment iba different manje sengizohlungu ngithola ngapha ngaze ngayusi sizubone kanje sifike esibhedlela bakhathela nje all round kanje banenzini balikhathe lonke kanje balivule lonke balivula ngaphakathi wathola ukuthi ubuvu besebudla lenyama ngaphakathi kusele kancane ukuthi ufike lapha nebudla amathambo yabona ngisheshe ukuthi ngisize ukuthi ngifike la esibhedlela ngiyangithola ngizethi so manje esibhedlela kona mofika esibhedlela abashoot there inkhoswa yini bangitsheli mfethu lento le straight ukuthini mina ngibuza abantu abahrude ababhaba bathi khona la nginyathele khona kungekho grand banginyathelisile uyabona indaba nyane bathi izinto zesintu manje yayishile into le mfethu so awutshele uphuma kuphi ngihlala naledi akuphi naledi ngala ngase station lapha station ya ejardini okay sure so manje yini into ekwenza ukuthi mhlawumbe uzucabanga ukubuyela ekhaya because uhlala estradini for about 5 years or so so mina ngithembe kanjalo ukuthi mawubuyela ekhaya usaphinde ubuyela estradini ubhema ngingayirehab nje ngilibhema nje siqhubekele ngempilo yami ngoba akhona into eziningi engingazenzela kimi also wena into ifisayo leyo ukubhema and then after lapho yini ucabangayo ngayenza positive ngikwazi ukudijia and ukuthi yami nje izongayisa nakuToyota bayangicaba yangithola Toyota uDJ ne connection abantu uDJ Krenken wena manje intebelo kuba ukuthi ngizoqhubeka necareer yakho yini ukawuza ngithola mina I hope so ibonile mistake yakho bro yabona mina bro ngiyabelieve ukuthi wona if into yabona ukuthi ayitheshele
olubisela emuva mbijami yabona as long uNkulunkulu asakuvula amehlo uthi uyibone lo mistake lo ungasabi ignorant mbijami iquit uyiyekela understand bro yabona ubuzwe e-rehab as long ungakabi ready mentally ungakasitsheli nenhliziyo yakho ukuthi ngempela ufuna ukuye rehab and ufuna ukuyiyekela le habit le ekubhayizisayo akeke kulunga yabona if usenkawuza manje mara ngapho ufuna ukuyekela unkawuza so i-effort oyifakile to convince abantu ukuthi ngempela ufuna ukuyekela unkawuza or wena sikhohlisa sishashayo ngifuna ukuyekela unkawuza kwamanje ngithi nakhona sifuze ngifuna ukuyekela unkawuza ngisiyazi ngivele ngiyekela same time ngithola sengilimitile sengibhema ngayitringela nje kuphela akusafani nakudala maybe ngikwazi ukuthi maybe wena mocabanga masingasuka manje sejadini khona umuntu somthwala sithola bani sithola yena uankili or maybe imili hotman lami ngayo esipani so ukuthi size zingidole ezosibangaza masifika lapha right yeah so manje mofika ejadini phela yawela manje njengoba so handsome mentionile ukuthi ufuna ukuya rehab you know ukuthi ejadini sebazokubheka so manje indlela sebazoba so manje and manje somele na ucheck indlela zakho manje and make sure ukuthi at least uyakhada down ignore that idea ngoba ngiyazi into ebhayisa abantu ababhayile nje ama-down alostro yabona nokuthi uyafuna ukuyekela ukubhema but mina try it for 3 days ungazi for 3 days ubheke ukuthi angeke ubone nawo mehluko yeah sure mina angimind singabangena ejadini sokhulumisana nabo sizothi bayakwamukela nawo not yabona but yabona the only thing I think the only thing ezenza ukuthi bakwamukela ejardini ukuthi bakutrust vele ubay trust program angeke uthenga overnight yakuthola but mele change ukwenza program because ukhuluma kufana nokwenza mara mele change ukwenza yakuthola asiye sawabona ke urila ngizo yeah asiye problem ngokucala la endlini umoshe wathatha iring umpazi wami nazi nezinye izinto yabona nalapha bamshaye ngekho mina ngisekhaya wase wahamba uyohlala ngiphandle so Agnash hello Kuku. Sangunana. Shabuja lonse. Sure. Uthi igama lami Innocent Masuku ne. Indaba sibesikhape umfethu man. Ya kushithi siqhamuka from Minutwane eMoja Live channel ne. Uzoqala introduce namasiyani igama ngu-Innocent kaMasuku. Yabo ngiyazi bangazi ngobubo but father one. So njengoba ngisizele ekhaya azange ngobubo mhlawumbe uzo-expose anything. Yabona ukuthi sihlangane nomfethu la yabona sabona isimo kuso kulimala nani yabona masimbuza ukuthi kwenzakalani ndoda yabona because i-show yethu is all about ukuthatha ukunceda abantu abaseyitradini and then ukuthi umuntu mhlawumbe uyahamba flopile ekhaya or umuntu mhlawumbe ukuthi uthi ubuyele ekhaya mhlawumbe uthi umuntu ongasawe-ekhaya ukuthi umuntu mhlawumbe uba ekhaya moshiwe or something yabona so sisizama ukuthi sithatha abantu abanjalo sibabuyisele sizama ukuthi sibacelela uxolo emakhaya ukuthi mhlawumbe baba-welcome back yabona depending ukuthi umuntu wakhona wenzeni nanokuthi akancedeka kanjani but-ke thina sesithanda ukuthi singezwe iside lo muntu ngoba sometimes obvious umuntu uma bekhona izinto azenzile izinto ngobvious usufuna uzidefenda angafuna uku-admit izinto yabona so sesithanda ukuthi at least simamele yabo singathathi maside sizosehlakele isitori bese siyenza sithola mhlawumbe umuntu-ke onjengaka mhlawumbe ongathi umdala la ekhaya wena siza ukuthi kahle kwenzakaleni indaba yakhe singayilungisa kanjani if iyalungiseka mina into engalitshela yona mina ngumsayineli bamletha la angananto uzogcoka umnikeze program in everything ngokucala la endlini umoshe wathatha iring umpazi wami nazi nezinye izinto yabona nalapha bamshaye ngekho mina ngisekhaya wase wahamba uyohlala ngiphandle ngantshela yona and khona omunye futhi na but ugiven umfowabo na uthi nihlobana kanjani ubaba umntwana ka-anti wami usho ukuthi umntwana kasisi wami
loya umntwanami lo la ugcwele izinto azibeke lapha nesigcwele imina yeah kanjalo uthi umalume kuye yebo so into ukuthi uhambe ekhaya yini kahle kahle ngiphethe kuyafana ngisangeni ngapha endlini ngapha obvious ngapha ngizolala kuphi mangingena la endlini nathi mina ngiyamosha yebo ngifuna ngikawuza ngingena ebusuku yazi please kuma up and down yazi kuba nama complaint estradini yini angithola ama complaint cost obani ngithi wenzeni la because I mean thina mase approach ube umuntu osola ngezinto azenzile wena ufuna ucela uxolo abona ukuthi kuphi la angalungisa khona wena first of all ngikubonakalisa ukusola nanoxolisa ukuthi wenze ngani but kimi akuboni sengibona kumuntu ongafuni ukuveza iqiniso so noma ngifuna ukuthi iqiniso ukuthi akazimiseli ushintsha lento ikhulumayo yimini ngos mina hotman lento ngitshela yona yivalo ngitshela Zomnyango uphulo kwani lo awona nomnyango uphulo yini uphulula nomnyango lapha ngase isinhle ngeke grand ongikhokhela kanjani ungacabanga kahle lapha mara mawona umnyango kwazi ukucabanga ukuthi uyakhahlela umnyango yini boyifuna la ndlela ukhahlela because ukuthi kunama reasons ukuthi ungangena endlini ukhahlela kanjani umnyango yini lokho obopost yini yakho uyibekela endlini uyufuna ngenkani ngingekho vele bengekho ngathi ngizocela uxolo la ngimi la kwankini khuluma ngake no malume khopela tshwarelo mo ngilhleshitse ngona khopetse go mona tshwarelo ne kara sengwe khopela tshwarelo nna mare go kwetse ka ro ngwana sister la go saenela o etla ka diaparo tsa ntse tsa spetlele go fa something le dipidiso mpo ja rona ka se di le met me kurke ka ke gafa malume khopela tshwarelo azango bolele ntlo khopela tshwarelo ke bolela khopela tshwarelo fon to le didia a buta nka ba le gona go ntšwa tshubile a go botsa re go petere o ka ya gae go right sengwe nto o ile ya mmu lola la ke re rata nto tse di re sexual ka batho o mo shuga mo ru mo ja ga di le ke nna o mo ga nne letso o mo di nna ke swantse di jo ahlala la ekhaya bekahlala la endlini lokuhlala ngaphandle but ithi ngitshele straight umuntu lo uyabona la dingqinde beyihlala la wayenzani lokune system computers music umntwana first born wamnikeza ukuthi ayimdijele mina ngengibuya ngishole la kungana next ngaphakathi kusele ikhumba sonke wathi malume uzokukhombisa la zikhona ngaya ngamanje wakhedla sound ngaphakathi ngiyakwasala lezi zinto lezi wethina makhava kuphela namanje singaya lapha umntwana amhlala la 16 what naye ezalichazela liwe mara nalo lo wami angisuthi naye ngimbeka ngaphandle bethu banokukhohlisa ene lo unokuphendula nalo yana so bathi kumele kufe mina basale la bayenzani bayasebenza bayenze next kwenza futhi izolo sishebo ukubamba ngesithu serious ukuzwele ngokuthi lento niyenzayo la abantu yenza lekhaya not la yimi ngisebenzayo yimi ngibheka konke lezi ikhala kuba ePietersburg baba Petersburg Uma kukhona ekhaya everything nalo bhuti wakhe uyaya wonke balapha eLimpopo yes ngangumele kuhlukumezwe mina ngimele ngenzeni amaphoyisa azeka inkadi la asiyeni ngale niyobona nokuthi lo ngishisa yenza nahlele ngani base ngala Ama manje wena mase ngivali ngikhona yami ukuthi mina ngikhona for the baby angenzanga matric mara yabona matric wami nizawubona Lezinto lezi bakhipha mali ukuthi nomlilo everything so yeah mina ngenze mina bebehlala noToto ngaka endlini ibuya la
kodwa lo wonke ubona la nalezi zinto lezi ezibona ngiyacela ayamosha amaflot ngiyamanhala axolisa ukuza konke lokho nalo lo lo wami lo washo athi yena satanism lebabo benzayo kushuthi mina ngumele into lezabo ubhala bo 3 what la yes yabona la ngathi akubona symbolism le na wami na so mfowethu sure but man Zozara kancane mfethu. So. Angitshela problem ngonyana tsela ukuthi nonke nangikawuza ne. Manje into ukuthi umfethu na agange yenze zonke izinto ezikwenziwa yini. Angaye. Agange la eJartin na Johnson la Jarville. Akunamuntu ojontshela. Isho ulele uMashaba. Okay. Na uMashaba akajontshela umuntu. Akajontshela Mashaba. Akajontshela. Kanjani? Awukwakela ukuthi ngilahle into ezibhalwe. Iring yamama wakho nazini and nokuthi kuphulwe kuphi laphana kwenze njani? Uthibilo ke. Uthibilo. Oh manje yakula. Akura wathi be mina yakula. Upihle wa. Nani ke siyo nekele Limpopo mo. Bole Limpopo. Lingetsa bana ke le etsa yoyo se ke siya yoyo. Damkular kere. Thambi we. Ora why netsama ngaje because I mean awuthama yakhuluma ma oyibona kana ramfonela ngori why wetsa so and then why ule na dia so dilitla ba tutse dinyaka nje lo wetse mullo o wetse o be so wetse tutse dinyaka and room dilile ke nna hore ngwana ko be le room ake rival ni rival na Iraizo na engor awa. Sekuvele ukuthi iyakeli lansukela ma chance. Mina ngisukile. Zengiphelele izinto ngibele ngize. Ubona Khani ngizingile la. Wathi izinto lezi mina lokhu ke ngithethe ngiyenze ngaphezulu. Lezi zinto lezi ngapha. Ubani? Nangazi next ngaphezulu mina senzakala. Manje nami maka involve osuthi. Azwala akubona ngena futhi. Kodwa sengimele leso. Ngatrethisi. Mina ngizala endlini. Ulebele ngiziphelele strategy ngizala ukuthi ngize nga record man ngitshela ngisebenzise uhlala ngayo kekawulo. Ngibele ngizi ngatrethisi ngizala mangizala izinto lesingayi roomini. Angazi next ukuthi kanje ngaphi room ulala bo ngicela ukubona awazi next ulala bo na 3 days mayiphala perfect bezinto lezi bezingeke zikhiphe le room zisiflele zingaphandle wangafuna admit varches izinto lezi faka umfethu uyaziphika naye futhi hle kumanjani kanti egema yini lena malana mfethu asipani into mfethu asipani into iroom yaze kabani iroom ekabani ekamfethu mina mfethu ngithi na 3 days mina angilala isikhathi ulala kuphi lemola manje yeah seseseseshe uhlala la futhi ulala kuphi ngilala endlini ulala endlini yeah so much kahle ngathi ngizakubamba ngesibili wena ngokuthi wena ufika seni ama macheze bona masizringi vali ngikhrothi ngokuthi mina ngikhrothi for the paper angenzanga metric mari metric wami nizawubona 2 kanje ngaye ekhaya kungankinga mina la angeke forward la ekhaya bazonishaya kunaba bathi ngiyabazwe ngithi nawe anikhathali madoda ukushala ngifuna umphakathi nini ngoba la igoli baniswela leswali ngafuni ukuyali ngifuna ukuvovu baya la manthini lapha kudlalwa la bakushawa nthini machance bakunqala nthini mina ngifuna ukushintsha mina so again angazi mana wena because of ilisona ishakini mara ukuthi wakhe akakhona la angeke amtshele mara watshela mina ukuthi amaphilisi angeke waphuza ufuna ukuthini lo muntu une medication ayisebenzisayo i-medication yakho ngikhona le nkinga ile ngifisa asila silane sibona kungena manje angenza ibhari yes siyibona
Yeah, so manje iphelele yonke iphelele amaphepha akhona yasicela nankile akazi umfoba angavuma ukuthi just amabeki nje ikhala just because sihlala kude yabona and then from usazo sizama ukuthi follow futhi nama-number sakho sizithola kusibona ukuthi kumeza kanjani yabona ukuthi just futhi ngoba sikulate manje yabona nathi sihlala kude akazabhayisele mhlawumbe akuncenge nomfowabo ngani ngoba ikhaya kusekhaya esibhedlela understand manje indaba yakho lethi ifuna isibhedlela ifuna i-rehab yithi i-offense kunceda ngayo but for today besacela nje ankeli manje ukuthi just ukuthi abe just for today nje yabona ukuthi from sasa sokufonela senze follow up ke and then not sokuphuma kuwe ukuthi change wena uchange yabona because manje ungabhayi ubuso bethu ngoba sivele TV sofuna ukuthi kuzochange nani ila kuwe lento ngaphakathi bro ila kuwe phakathi ayikeli lebonakala ukuthi hayi ukuthi la kuzona zange liqosha ankeli la ngithi aliqosha that's why now offered as much as the party time still is some country now to change a program ngabona ngithi wena one day ndaba ngizwela la ngizokubamba nalo lo yena kwangilimazi wangishisa futhi lo wangisamsabi umntwana nami lo ngizombona noma ngiboshwe ngizoboshelwa yena mina ngicabanga like just for peace sake Samcela nje ukuthi noma angancenga ngale nomfowabo just nje ubeka nje khala just for today sasa ndo tasiphezulu kwakho ke mina nginankinga singathafika la usafona sizothi awukho problem ngamampela mina ngeke ngisencenga ukuthi unenyawo uzobona ngamampela ngiselasa ngijoke hayi ngiyabonga basalala bonke lapha okay ngiyabonga bonga mina ke umzalo ngamampela ngiyabonga themela ngiyabonga Askis, madam. Ngizokhetha kathi mina ngiyagula mina ngikuli man ngiyagula nina mara mpaka bene zonke izinto kumele ngenzeni ngani indlu nayo nayo ukungena la endlini futhi ngoba nje ke lahlukumezeka manje ngcono ube ngara ngaphandle ngisami ngiyabonga nkela thank you ngiyabonga nkela ngiyabonga nkela Onathi nisibonele bafethu ukuthi bokunzima kanjani kodwa sizamela ukuthi sikhulumisane noAnkile understand the way bekakwate ngakhona bengakhola ukuthi uzomwelcome back uKenneth understand so nani bafethu lapha emakhaya bafethu masekeleni ukhetha ama feelings abantu esibathandayo understand because whatever esenzayo the more thina sibhema the more siganga the more sibomoshela sihetha bona kakhulu bafethu wena asistopeni bafethu wena asima appreciate abazali bethu basaphila let's do the best but sibonge kuAnkile wena ukuthi ngokuthi am accept ulisana uKenneth as ilunga lomndeni abantu sibonge support emakhaya sibonge uthando sibonge nakuwe Ankele lokho